Većina ljudi čuvajući svoju poziciju, čuvajući svoju guzu i čuvajući svoje radno mjesto ne želi, neće i ne može da se bavi istraživačkim ozbiljnim nasiljem, ne želi da ukazuje na probleme. Dosta se nije desilo da moju priču, da nešto što ja uradim s njim zabilježim na terenu i način na koji ja to upakujem u neki prilog ili neki izvještaj, da to neko cenzuriše ili da neko kaže da to ne može ići zbog ovoga. Uopšte ih u medijima ne vidim da ima nekih kvalitetnih novinara, šta više, čak ni voditelji nam nisu kvalitetni, čak ni voditelji ne pričaju ispravno. Nažalost, onako istraživačkog novinarstva, kako ga možemo vidjeti u nekim američkim filmima, onako svi zamišljamo kad krećemo u taj posao, toga ovdje kod nas mislim da nema. U Republici Srpskoj praktično imamo monopol medijski, u Federaciji Bosne i Hercegovine je malo drugačija situacija. S strane što imate više dominantnih političkih opcija kojima se onda ti isti mediji priklanjaju. Prosto pitanje je da li se može uopšte uspostaviti javno mnjenje jedinstveno, jer postoji srpski, hrvatski i bošnjački interesi i onda jednostavno to vam dođe ko neki paralelni sistem.